Yes, nanone kandi ndabasuhuje ari nako mbifuriza kugira ibihe byiza, mbifuriza kugira impagarike n'ubugingo cyane cyane abantu mugenda mudukurikira, abantu mugenda mutwereka ko turi kumwe, abantu ubwo navuga nk'abari mu bihugu bitandukanye, abantu muri nko mu gihugu cy'u Rwanda, mwebwe rwose mudukurikira cyane kandi turibona ko mudukurikira, niyo mpamvu tubakundira. Abantu bari nko mu majyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba, uburengerazuba, mu mujyi wa Kigali, ubwo ni mu Rwanda, abantu bari mu bindi bihugu bitandukanye, twavuga nko mu gihugu cya Kongo, abari Masisi, abari Kanyabayonga, abari za Rubero, n'ahandi hose hatandukanye, mwese reka mbabwire ngo ibihe byiza cyane, nanone kanabifuriza kugira impagarike n'ubugingo, mbifuriza kurindwa n'Imana. Iyo ngeze mu gihugu cya Kongo mba numva ntahava ntasuhuje abantu bari Masisi, mbabwira ngo ibihe byiza cyane, kubera ko nanababwira ngo I love you so much. Ntabwo nava muri Kongo, none kandi nagiye muri Kivu Amajyepfo, Kivu Amajyaruguru, nagiye Kanyabayonga, nagiye za Rubaya, ahantu hamaze iminsi habereye imirwano, isibaniro rikomeye cyane, isibaniro ryabereyemo imirwano ya Kongo ndetse na M23. Ubwo rero mwese reka mbabwire ngo ibihe byiza cyane rwose. Hanyuma kandi murabizi ko muri aya makuru yanjye niyemeje kutazajya mbatsindira, niyemeje kuzajya mitanza ndasa nkubita ku ntego, nkubita aharyana kuri bamwe, nkakubita ahashimishije ku bandi. Mwese rero mbabwira ngo mbahaye ikaze. Hanyuma rero hari nkuru mutamenye, hari nkuru mutari muzi. Mu nkuru tugiye kugarukaho, murabizi tumaze iminsi tuvuga intambara ya M23 na FARDC, tukavuga ibihugu byose by'ibinyamuryango byaje kugerageza ngo birebe ko intambara yahagarara. Ibyo byose turabitondora cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari, tukavuga u Rwanda, tukarugarukaho, tukaza kuri Uganda, tukazikya dutanze cyangwa se tukagendaho, twagera kuri Uganda tukakubita ku Burundi, tukatuvuga support yabo, tukavuga ejo bundi twanakomoje kuri Tanzania. Ariko uyu munsi ikintu mutari muzi gikomeye cyane ni igihugu cya William Ruto, igihugu cya Kenya. Uti byifashe bite rero? Iyo nkuru nubwo tutarayirambura, turaza kwirambura mu buryo bwa mukanya. Iyo nkuru nayimenye ku mugoroba w'ejo, nibwo namenye nabonye inkuru za mbere zatangiye kujya ahagaragara, zigenda zisobanura, zishyira ubwiru ahagaragara yuko igisirikare cya Kenya, Kenya Defense Force, igisirikare gikomeye cyane, igihugu gifite amafaranga, igihugu gifite agaciro k'amafaranga akomeye mu karere k'ibiyaga bigari, yuko cyaba cyamaze kuba cyategura projet ndetse kandi yukohereza abasirikare mu gihugu cya Kongo. Mu gitangazamakuru The East Africa cyamaze kuba cyatangaza iyo nkuru ya mbere, cyamaze kuba cyatangaza ko abasirikare ba mbere bageze muri Kongo ku wa gatandatu. Gusa bahagera mu bwiru bwatangajwe, ntago bahise batangaza niba koko ntago bahise batangaza ko abasirikare bamaze kugera mu gihugu cya Kongo. Muri make no kuvuga ngo just abasirikare bahageze like mu buryo bw'ibanga, ariko amakuru atangazwa ku munsi wo ku cyumweru. Amakuru yatangajwe bamaze iminsi 3 mu gihugu cya Kongo. Ubwo rero mu magambo make no kuvuga ngo Kenya nayo yamaze kuba yakinjira mu ntambara ya M23 na Kongo. Mu magambo make kandi mu buryo twabonye, igiye ku ruhande rwa leta ya Kongo, kubera ko yavuze ngo just we don't want M23 rebels, ntago dushaka ba M23 mu gihugu cya Kongo. Bantu b'Imana, nkumenyesha ko umugabo bita William Ruto mu minsi yashize yigeze kwandikwaho inkuru bivuga yuko ashobora kuba ngo ashyigikiye M23. Gusa iyo nkuru kuri inshuro ngiye kuyivuguruza. Iyo nkuru yatambutse like ari nko gukekeranya, abantu baravuga ngo M23 ngo yakubiswe na FARDC hanyuma ihungira mu gihugu cya Kenya. Kuri icyo gihe inkuru kimara gusohoka, Kenya, ubuyobozi bwa Kongo bwahise buhamagaza ubuyobozi bwa Kenya muri Kongo, baravuga ati muze tugire ibyo tuganira, tugire ibyo tunoganyaho. Ati koko nkuko twabibonye inkuru zibandikwaho, nkuko byatangajwe, you are supporter of M23 rebels, mutanga inkunga cyangwa se mufasha M23. Icyo kibazo bakibarijwe mu gihugu cya Kongo n'ubuyobozi bwa President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, babibazwaga n'ubuyobozi bwa Kongo, babibazwa Kenya. Ni ukuvuga ngo kuri iki gihe Kenya iza gukora ikosa ikisobanura nabi, wende ikazana ibintu byo kuvuga ngo like turashaka ko mu supportinga, turashaka mu biganiro na M23, bakisobanura nyine muri ubwo buhande. Ni ukuvuga ko Repubulika Demokarasi ya Kongo, Kenya yari guhitishyira nkaho yashyize Uganda ahantu. Uganda iri uyu munsi kuri Kongo, ndiziramuhazi kubera ko uyu munsi UPDF, igisirikare cya Uganda, nta mubano wundi, nta bindi byiyumviro, nta yindi mivugano igihugu cya Uganda cyagirana n'igihugu cya Kongo. Muri make bamaze guca umubano. Byaturutse kuki? Byaturutse kuko Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda
yaragiye mu itangazamakuru ubwe mu magambo ye akagenda agatangaza ngo just arashaka ko perezida w'igihugu cya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, umuhanga cyane mu ntambara, ngo arashaka ko arifuza ko yagenda akagirana ibiganiro na M23, cyangwa se reka tubyite yagenda akagirana ibiganiro n'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Icyo gihe nicyo leta ya Kongo yahise ihora Uganda. Kuva icyo gihe ndakumenyesha ko bahise bacana umubano neza neza, baravuga bati ntabwo tubashaka mu gihugu cya Kongo. Bukeye kabiri Uganda, ubwo ndi kubabwira kugira ngo mbumvishe iyi case ya Kenya. Bukeye Uganda yagiye mu gihugu cya Kongo irabwira ngo nibyo birashoboka kuko twakoze amakosa, tushaka kubahuza na M23, atariko ibyiza none kandi ntabwo twifuza ko M23 tuguma muri Kongo, batabwo reka tubatene imbaraga. Kuri icyo gihe nyine babikoreshe like nk'ubwenge bwo kugira ngo bahabwe uburenganzira bwo kwinjira muri Kongo. Niba mara kwinjira muri Kongo babona uburyo barwanya ADF. Marabizi ADF ni umutwe uri mu gihugu cya Kongo ari kurwanya ubutegetsi bwa leta ya Uganda, kuko bari bamaze kubona niba dakorana na Kongo bizarangira ADF ikomeje gukorera muri Kongo, ikomeje kugira imbaraga kandi ikomeze ihungabanya ubutegetsi bw'igihugu cya Uganda. Kuri icyo gihe rero bageze mu gihugu cya Kongo batangira gukorana na Kongo mu buryo bugaragara, kuko rugikubita bahise bagurisha imodoka zigera kuri 3 z'intambara zikomeye cyane, imodoka z'imitaminwa zikomeye cyane z'intambara zikoreshwa mu ntambara n'igihugu cya Kongo. Iyo nkuru naje kubibabwira, ntangira kujya mbabwira ngo Uganda mu bufatanye bikorwa na FARDC, Uganda yahagurukiye mu 23. Ibyo ntago byabaye mu gihe kitarenze icyumweru, kandi nubwo byabaye ntago nakirengagiza abantu bamwe mwagiye mumpereza comments muvuga muti UPDF egare cyangwa se bihwanye na M23. Ariko ngiye nkavuga ngo just izi komite zanyu ntago nshobora kwenda kuzikomantinga cyangwa se ntago nshobora kuzisubiza, kubera ko ngiye ndi kubabwira amakuru nabonye imfitiye gihamya. Rero kuvuga ngo UPDF cyangwa se ingabo za Uganda no egare zingana niyo M23 byari bugorane, kandi ngiye ndi kujya nibonera amafoto ndi kubona Yoweri Kaguta Museveni mu gihugu cya Kongo agenda ababwira ngo just muze duhashye M23. Urumva aho ngaho ntabwo mwari bundeganya, byari bugorane kugira ngo mbone ikintu mbasubiza. Hanyuma rero tuba kuri iyo nkuru ndaze mite nkubwira ko M23 yamaze kuba yava mu duce nabonye dukomeye cyane turimo nka Kakikuvo nyuma yo guterwa n'akajugujugu ya M23 ya FARDC. Ni umana yanjye ubundi ku munsi w'ejo habaye ikintu bita intambara, hatari intambara mbisi, nibwo nongeye ko intambara ku munsi w'ejo. Rero M23 nyuma yo guterwa n'iyi kajugujugu bavanywe muri utwo duce. Iyo ndaje nayo tuyanze ko tuyivugaho neza cyane. Yes, hanyuma rero munyemerere na kubwira ngo niba utarakanda subscribe ho waba warakizwe cyane, niba nakunda iminota n'ibigihari turaza tunavuge ko nabonye hari inkuru yaba iri kuvugwa yuko ngo hagiye kwaka umuriro nyuma yuko Alliance Fleuve Congo ya Colonel Nanga yatanze impuruza zikomeye cyane. Nabonye mu itangazo basohoye bavuga bati kabaye byakomeye. Ubwo izo nizo nkuru tugiye kuvugaho, nibinadukundira turaza kugaruka inyuma gatoya cyane mbabwire ku gitero cyabaye ku munsi w'ejo cya Sukhoi 25. Sukhoi 25 ku munsi w'ejo nashubiza ikibazo cy'abantu birirwa bambaza ngo Sukhoi 25, Sukhoi 25 iri hehe, yererere watuga ibinebe none iri hehe. Ejo ku munsi w'ejo icyo kibazo nagisubije, ndizera ko mwasubijwe. Ngaye nguko reka tuzire n'amakuru yacu ku buryo burambuye. Ku itariki zo mu minsi nk'itatu ishize nagiye kubitangazamakuru bitandukanye nsanzwe nkura amakuru birimo nka The East African, The Guardian, The Kivu Morning Post ndetse n'ibindi bitandukanye hari byamindikira muri Kongo, SOS Media Burundi. Ibyo bitangazamakuru byose ku munsi w'ejo nabisuye. Mu kubisura nta kindi nashaka kumenya nayahe makuru agizwe mu gihugu cya Kongo, niki kiri kuvugwa mu ntambara ya M23 ndetse na FARDC. Nyuma yuko mbibonye ntago byarangira kubera ko nabonye inkuru nyinshi, ariko izo nkuru zose mba nabonye ntago mba naza ngo nzibabwire rimwe. Inkuru yantangaje, inkuru yankomye, inkuru yanantiye ubwoba nuko igihugu cy'ikinyamuryango cya EAC cyangwa se igihugu kimwe tutari tumenyere muri intambara ya Kongo cyaba cyamaze kuba cyasinyana amasezerano na Kongo mu bigendanye no kuba kigiye kwinjira mu gihugu cya Kongo. Icyo nta kindi ni igihugu cya Kenya, nkuko byatangajwe na East Africa. Rero iki ni gitangazamakuru cyandika amakuru yizewe. Ku cyumweru igisirikare cya Kenya cyatangaje ko ingabo zacyo, ubwo ni Kenya Defense Force, zigiye muri Republika Demokarasi ya Kongo kugira ngo zinjire mu mutwe w'umuryango umwe ushinzwe kubungabunga amahoro no guhosha amakimbirane yatewe n'imitwe yitwaje intwaro. No kuvuga ngo Kenya nayo yaje mu line wa FARDC,
Kenya nayo yaje mu kuvuga ngo just we don't want M23 laborers in Congo, ntabwo dushaka M23. Iyi Kenya ni ya Kenya ejo bundi herutse guhamagarwa mu gihugu cya Congo kugira ngo isobanure ibya M23 yari maze imisi yandikwa kuvuga ngo just supporting M23. Kuri icyo gihe nibwo rero yongeye gutanga ibisobanuro, nibwo yongeye kuza yongeye gusohora iyindi press release iri tangazo ivuga ngo natwe ubwacu twiyunze dushaka gukira akadomo kuri M23. Kuwa gatandatu ingabo z'igihugu cya Kenya Defense Force zavuze ko itsinda rya mbere ry'ingabo zabo za Special Force badanje baremereye zerekeje muri Kongo ku mugaragaro kuwa gatandatu, ubu bakaba batangiye ubutumwa bwo kubungabunga amahoro mu gihugu cya Kongo. Nukuvuga ngo mu magambo make confirmed byamaze kuba byakemezwa n'ubutumwa mbese bwatangiye mu gihugu cya Kongo. Kongo yamaze kuba Kenya yamaze kuba ya confirminga, yamaze kuba yagira mu Special Force yabo, yamaze kuba yahagera ya mbere. Mbabwira Special Force kubera iki? Iyo igihugu gisabwe umusanzu ukoreza abasirikare, ntago bajya kureba babandi babasirikare inyuma, babandi bazumva urusasu ruvuze bakahita bajya kwitsimba. Hoya, bajya kureba babasirikare babandi b'imbere, babandi boherezwa aho rukomeye. Nureba igihugu cyawe ndabitewe n'ahantu herereye igihugu urimo, wenda nabonye mu bantu bankurikira nabo Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo, buriya nka Amerika igiye gutanga any support ku gihugu runaka, ntabwo yajya kureba wa musirikare ikoresha mu gucunga nk'umutekano mu baturage nyine epfiri handi hakora babandi b'inyuma, ntabwo iri bijya kureba. Just iragenda igafata wa musirikare wundi uherutse ku myitozo, wundi ufata imbunda ukabona ko ayifashe ikaba ari wo yohereza. Rero kuwa gatandatu abo basirikare barenze bakomeye cyane ba Kenya nibwo bamaze kuba bagera mu gihugu cya Kongo. Gusa nubwo bamaze kugera mu gihugu cya Kongo, bibaye nyuma yuko M23 yamaze kuba yakirukanswa ivanywa mu gace ka Kikuvo ndetse n'utonde duce. Nabonye hari imidugudu myinshi yirukanganywe please. Nyuma y'amasaha make rero y'imirwano, inyeshyamba za M23 zamaze kuba zakirukanywa mu gace ka Kikuvo, umudugudu wo muri teritwari ya Rubero, nyuma yo kugabwaho igitero n'akajugujugu. Iyo nkuru ndazi kwirambura neza cyane, iyo nkuru muze kuba maso ndazi kwibabwira. Inkuru nabonye akajugujugu ya FARDC yagabwe igitero kuri M23. Nyine iyi ndege M23 iri kuvuga muri iyo nkuru ndaza kwibabwira, ndetse kandi iyi ndege yaje gutuma na M23 isohora itangazo ivuga ko yagabwe igitero aka gace ka Kikuvo. Nubundi mu minsi yashize byari byatangajwe ko kari kuberamo imirwano na M23, ariko ntihagira details nyinshi zitangwa. Gusa ahagana ku isaha y'isambiri kajugujugu ifite ibara rya gisirikare ni ya FARDC mu byibuke yagabye igitero ku nyeshyamba za M23 ibonagana. Iyi ndege kandi itaramenyekana neza ngo yavuye mu gihuru kiri ku butaka bwa Kongo, confirmed ko ari ya Kongo, hanyuma irengera mu kirere cya Uganda ihunga, irimo iragerageza gushaka ikirere cyiza inahunga kugira ngo itaza kuraswa. Mu byibuke nubwo indege biri kurasa nayo iraraswa, ntabwo kavuga ko M23 batarasa. Please mutaza kubyitiranya. Nabo nabonye mvuga inkuru bakumva M23 ni abantu baraho badafite n'imbunda ya AK47, badafite n'imbunda y'amafuti, ariko nabo bagira ku mbunda zabo bafite nkeya bagerageza kurasa. Gusa M23 yagerageje kuvuga ko ngo yagabweho igitero cyakozwe na Leta ya Kinshasa, ikavuga ko ngo ikavuga ko yagiteweho mu gihe yari mu Gahinge. Iyo ngeze ahanga mitambibutsa ngo sika Gahenge kavugiwe i Rwanda murangora ku itariki 30 z'ukwezi kwa karindwi. Hanyuma FARDC yo ikavuga ngo ntabwo tuzarebwa n'ibyavuye mu Gahenge, nyamara twebwe tutari duhagarariwe. None uyu munsi watajyobwa bwaho umuriro just bibutse ko bagomba kubahiriza Gahenge. Can you imagine? Ibinyujije kuri X cyangwa se binyujije kuri X, perezida wa M23 n'umugabo bita Bertrand Bisimwa yavuze ati ubutegetsi bwa Kinshasa ntabwo bwigeze buhindura imyifatire ku ntambara. Ati bwifashishije ihagarikwa ry'imirwano bwongera gupanga ingabo zabwo, kubona ibikoresho bishya no gutangiza intambara. Mu magambo make yavuze n'ingaho yavuze ngo aka Gahenge niko katumye FARDC yongera kwisuganya. Ni mu magambo make nicyo bisobanuye. Rero iyi M23 ikabivuga ngo natwe Agahenge ni kubahirizwe. Murabyumva mute? Kuba M23 noneho yabitangiye kumva ikintu gendanye n'Agahenge, murabyumva mute? Kuba M23 yabiri kuvuga ngo noneho Agahenge ni kubahirizwe, Agahenge ni kaze, ka Gahenge ki Rwanda murangura ni kubahirizwe, murabyumva mute? Mubyumva mute? Iyi M23 itangiye gukoresha amanyanga. Ndabutsa ko Agahenge yarabitangaje, Agahenge kagomba gutangira ku itariki 9 z'ukwezi kwa 8, ariko iravuga ngo just ntago bitureba, bino byabereye murangura tudahari, ntago bitureba.
ariko uyu munsi bongeye kubyibuka. Hanyuma rero reka mba mbasezeho mbabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kugira igicamunsi cyiza. Amakuru ndakomezanya yababwire kubera ko uyu munsi ndabona iminota yari kuba myinshi, niyo mpamvu naremba ndekeye kubera ko ubu nagira ngo nze mbahereze kubwira nanone kandi mbibutse ku nkuru nabonye ku munsi w'ejo ya Sukhoi 24 ya M24 ya FARDC yari irimo irakora ikintu bita kugaba igisasu, gutera igisasu cya danje, kugaba umuriro kuri M24. Nkubwiye nkuru ntago nyigarutsemo kubera ko mba napanze kuri begaruko nkabahereza inkuru neza kugira ngo niba uje kumva inkuru yanjye ya mbere uze ko ufite amakuru yose yuzuye. Ariko reka mbasezerano nta kibazo, turaza kugaruka, turaza komeza tubabwire izindi inkuru ni nyinshi, nabonye inkuru ni nyinshi, igitero cya kajugujugu nabonye, mbese hari no kuvuga yuko hagiye kongera kwa kumuriro hagati ya FARDC ndetse na Alliance Fleuve Congo ibarizwa muri M23. Ibyo byose rero turaza kubireba turebe ukuntu byaba byifasha. Hanyuma rero reka mbashimire cyane mbabwira ngo mukomeze kugira ibihe byiza, ikirenze kuri ibyo no kubabwira ngo Imana irabakunda abari Kongo ndetse n'ahandi hatandukanye mu bihugu bya Afrika. Bye bye, mukomeze kugira ibihe byiza.